ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze numva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara maze numva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu ku mpinga y'umusozi maze Yesu anyumva vuba niyo aba munsi y'urutare rukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagenzi urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva mu rusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva y'urutare cyangwa urusaku rwinshi bibisikana aho Imana itabasha kumva niyo aba munsi y'urutare cyangwa we urusaku rwinshi rwinshi urusaku rwinshi bibisikana wibuke baritimayo ataka cyane Yesu aramwumva aramwumva Yesu aramwumva aramukiza wibuke baritimayo ataka cyane ati Yesu aramwumva Yesu aramwumva aramuhumura aramukiza ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu anyumva vuba yo ku mpinga y'umusozi ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi maze Yesu ku mpinga we maze Yesu anyumva vuba hano ku isi sinshobora kukuramya ko bikwiye hano ku isi sinshobora kukuramya ko bikwiriye maze ningerayo nzakuramya maze kwamba
kwambara undi mubiri ningeranyo nzakuramya maze kwambara undi mubiri hano kwisi sinshobora kukuramya uko bikwiye ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri hano kwisi sinshobora kukuramya uko bikwiye ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri nashobora ne kuvuga gukomera kwawe Rumonge nke sinabikora neza nashobora ne kuvuga iby'urukundo rwawe nkiri muri iyi si yuzuye inzangano nashobora ne kuvuga iby'imbabazi zawe nkiri muri iyi si tarakubabariye nashobora ne kuvuga ibyo kwera kwawe mana nkiri muri iyi si yuzuye umwijima hano ku isi sinshobora kukuramya uko bikwiye ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri hano ku isi sinshobora kukuramya uko bikwiye ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri sinshobora kukuramya uko bikwiye ningerayo maze kwambara undi mubiri hano ku isi sinshobora kukuramya maze ningerayo hano ku isi kukuramya uko bikwiye ningerayo maze kwambara undi mubiri hano ku isi kukuramya uko bikwiye ningerayo maze kwambara undi mubiri hano ku isi sinshobora kukuramya maze ningerayo hano ku isi kukuramya uko bikwiye ningerayo maze kwambara undi mubiri gerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere girira imbabazi
imbabazi. iyo uza kunsaba igitambo na kiguzi nari kubona igitambo wishimira n'umutima umenetse Ndema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi naho nagera nge ngusize ndagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi wandika amategeko yawe ku ndiba y'umutima wanjye buri munsi yeah. buri munsi Mpisemo guhora nyizwa mpisemo inzira y'agakiza buri munsi buri munsi ndema mu mutima utunganye. Abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry nk'uko mubibona umunsi twagendeye mu ntara ya Rumonge komine Rumonge nyene sinzi zone mwatubwira ni zone Rumonge Gihwanya twaje kugendera abantu mu miryango y'abantu kugira ngo turabe ukuntu bamerewe twabanje kubasanga kwanza aho basanga bakorera imirimo biyungunganije bagira ishyirahamwe nabonye hariho n'akapa k'ishyirahamwe basanga bakora umwuga wo gucura kugira ngo umwuga wo gucura batabuzi ni guhingura ibintu by'ivyuma baba barataye bakabikuramo ikindi kintu gishasha rero aho twabasanze twaje dushima ko dushobora gushika muhira aho babaye kugira ngo tubone n'imiryango yabo tubone ko babayeho kugira ngo ari ikintu gishobora kuboneka dushobora kugisangira ariko itabonetse naho twihanganira hamwe twese no kuremeshanya ariko tubana turemeshanya rero nkuko mubibona turi kumuhana iwabo kugira ngo dushobore kuganira nabo n'akantu twabazanye dushobore kukabashikiriza turi muhira apana ku kazi kuko ku kazi harahinduka ariko muhira ntihashobora guhinduka rero nkuko mubyumvise have tuganira nabo twongere tubashikirize n'ako kantu bana imudukurikira nini cyane ariko kugira ngo tuze turabe aho mubaye nkuko mwese mije kubivuga aba twabasanze hari aho basanzwe bakorera ariko nkuko namwe mubizi ku kazi harahinduka umuntu ashaka kubakorera ngaho umunsi akaza handeje mugabo muhira kugira uhahindure bisaba igihe kinini impamvu rero twaciye tubabwira tuti dushaka dushike muhira kugira ngo tubone muhira nejo canke igihe tugarutse tuzovuge tuti tugiye mu Gihwanya bahita mu Gihwanya pana ku kazi kubera nyene urumva nakazi nyene ushaka kuvana hajya akagenda akorera ubujumba kandi akorera hanze ariko muhira ubwatsi umuryango uri hari hama aba bantu ndwi bagavuze nabone neza kugira ngo ariko ahantu ari abo bari bamwe ndasigaye bari bamenye ibyo aribyo nabo bari bazi ko ari tuniye tubanze wari kwinjira n'ikimono rero mugabo ibintu nari nateguye ni byana batanu ariko nabo bandi babiri barenga kaza kurana nabahe babiri batatu ni yako byanyuka imumbi y'ibintu ubundi bindi byawe utuntu twinshi mutwihanganiye kaduhere ngaha ntacyo
kabakoresha tumuhana hama abandi nabo musanze ikintu kirangire ndaba agaciro k'ibyo sindabaha amafaranga ndaza kubyisumira neza cyane bashize kugenda uguruka sengesho gipasa hasigaye babiri hasigaye uyu ni batatu basigaye muza guca mugabura muragabura muza kugabura uko muri batatu isa yego muvyeyi muhamashi abo muri babiri muraza kuraba bariya nabo nuriya abandi batatu ni mbere gutivuga ni bane namwe muraza kugabura ntacyo yego ni bane Chigiche. yego hama murakoze cyane rero kuba cyambere cyo nyine burya umuntu kumwemerera ko muyaga hari nabigeze kutwemera mituweli turazibura gushika n'iyi saha baratwemera imisegetera turayibura ariko n'ukuri kubera ingene muje Imana ibahezagira hanyuma rero jewe nitwa Nizigiyimana Fatuma ndi umutwakazi wo mu Rumonge muri Gihwanya hanyuma rero twe turafise ibibazo cyane cyane n'inzara igira itwice nta mashirahamwe turimo turagira n'ikibazo nk'iyabana batanguye nk'ubu honyene mu kwa kane nukuri turashobora kubwirirwa tukaburara abana hari naho bataja kwishure kubera inzara baturose mu gito sasi mwijoro saa sita noneho mu batwa nta ukirya kiretse nk'abatunzi b'Ibujumbura ngira nibo barya ariko twebwe mu Gihwanya nta urya hama ikindi kibazo dukunda kugira iyo abana b'abanyeshuri batanguye amashuri turagira ikibazo c'amakaye ni forome barabirukana ku ishure kubera minerevare dufise n'ikibazo caho tuba hari n'abatagira aho baba beshi barapanze ntitugira aho turima ico turushira ego guhabwa ni vyiza ariko turashaka amatongo natwe yo kurima bakadushira hamwe hari abapanzi yo abandi yo tugomba ko bo turondera ikigwati tukaja hamwe twese niho nifashanye yije bavuga ati nibagende mu kigwati iki hama ikindi abanyeshuri bahejeje mu y'icenda hari abatayitoye ubu abana barangaye hari abageze mu y'umunani barabura amahera ya minerevare n'amakaye ubu bicaye muhira ico twasaba tugomba muturonderera ibigo basi abo bana bojamo abi y'umunani n'abi y'icenda hari n'abahevye biga mu yindwi none tubashire n'abana babatwa kandi kuronderwa baronderwa biga ariko bige gute ntitugira aho tubashira n'amahera dufise ikindi muturondere n'amashira hamwe tuje hamwe abakenyeza hano twakura aze kuzura naho tuja no buca tujahe bara no kutwirukana baramaze kutwirukana n'amatongo y'abandi nibatugurire bitakunze uko naho baturonderera ahandi badukotera ibigazi mu Rumonge nivyo bifise akamaro ifume basi dukora n'amasabuni cyo twasaba nico go naho tubaze umushinga ntahe nawe nyene agire ico ashikirije cerekeye ivyo aheje kuronka canke nibindi byose wewe twamusanze ahari yagize ikintu cyo kwiyungunganya akora umwuga wo gucura kugira ngo nawe nyene atubwire mbega byagenze gutubwira tanga umwuga wo kwiyungunganya mbega umwuga wo kwiyungunganya wo gucura uramufasha mu bintu akenera bimwe bimwe canke bimeze gute nawe reka bitubwire abanza twidondore je nitwa mpaye Bosco yego umwuga ndabubona hari naho ibyo nkora ndabisora ntagire n'ingene basorera ngize ngo ndonka amahera ndonka nk'amafaranga 2,000 1,500 ayo mu muryango nta na kimwe asobora kuwufasha ufise umuryango w'abana bangana abana 6 aho ndose nk'ibihumbi 2,000 no kuvuga ntacyo ndibuyakoreshe mu muryango ahubwo mwebwe mubona nyene ko muguma mutwizera nkuko nyene muze muratugendera nimudusikira imbere nyabura wewe murabe ukuntu natwe twobaho aho ngeza naho yego ibibazo nyamukuru mwewe nkawe ukunda guhura uburatashe uvuye hajya hari n'igihe warose canke wabuze ugeze muhira nk'ibibazo mukunda guhura navyo nyamukuru ni nk'ibi ibibazo nkunda guhura ni nuko nyene umuryango nta hata kintu na kimwe ndabasiriye bakaguma ngaho uko nyene
nizo ngorane mbona mu muryango. mbega hariho umupfasoni yavuze ko mbere naho mwahora mukura ibumba kugira ngo mushobore kubumba ibintu bitandukanye baba barahugaye, mbega mwebwe hajya mukoreraho ntabibabangamira mujya mugabanya wo gucura? Bibaho nyene hajya na twebwe mwanya n'umwanya bashobora kutwirukanaho tutse tubura iyo dutera tuza guhingurira tujya tuntu dukorera hajya. Hama nikihe kintu wumva ubwira Tarasisi yashoboye kuturungika akatunikana naka gakemanye naho kagari gato kugira tukabazana, nikihe kintu wumva woshobora kumubwira? Iciza twe tubona ni nkuko nyene baguma batwizera bakaza nyene kuza baratugarukira ko baraba ingene naho tugorewe n'ingene tubaye. Yego murakoze. Turashimire cyane, twizere ko Tarasisi nawe nyene ashobora kubona cyangwa kumva ibyo ushoboye gushikiriza, azoshobora nawe nyene kugira n'ikindi ashoboye kuturungikana kugira ngo twanye kubashikira ngaha muri. Twifurize n'amahirwe mu byo mwana nyamukora kugira ngo bibana bitera imbere, byose ni gusenga Imana, kuko ubuzima bw'umuntu umusaryama ameze uko bugaca Imana yamuhindurira ubuzima. Twizere ko ibintu bigiye kugenda neza. Murakoze.